materializuje ovog igrača više u bazenu i ovdje je sve gotovo. Partizan je uspeo da se revanšira Crvenoj Zvezdi za prethodna 2 poraza, jedan u šampionatu jesenas, jedan nedavno u finalu Kupa Srbije. Verovatno neće crno-beli ni pokušati da se utnu na gol rivala. Dakle, Partizan u 15. kolu prve A lige uspjela da stigne do pobjede nad većinskim rivalom 10-8 za crno-bele i uspjeli su dakle da obraduju svoje navijače koji su naravno bili u većini ovdje na Beogradskoj banjici. Ova je slika koja zaista pozitivno zrači i koja odaje utisak da bez obzira na veliki rivalitet se veliki protivnici i sada kao treneri i nekada sa igrači iz reprezentacije Dejan Savić i Vladimir Vojsinović itekako poštuju i da itekako cene njihov rad u našem vaterpolu. Dakle, Partizan 10, Crvena Zvezda 8 u 15. kolu, Zvezda ostaje na drugom mestu ligaške tabele, Partizan je treći, sada je crveno-belima imperativ da sačuvaju to drugo mesto pred početak play-offa nakudri Vladimira Vojsinovića večeras. U svakom slučaju ovaj rezultat govori da će šampionat do samog kraja biti vrlo uzbudljiv, a očekuje nas onda na proleće i zanimljiv play-off u borbi za titulu šampiona Srbije. Dakle, na banjici Partizan, Crvena Zvezda 10-8 u 15. kolu. Uživajte još malo u ovim detaljima iz večitog derbija. Pozdravlja vas ekipa Radio Televizije Srbije i komentator Goran Stepić i preporučuje da ostanete uz programe Radio Televizije Srbije. Prijatno!